kithia jaringe kura na rũthiomi rwa Niko Kadi na ndeni gwate mbaru ni antu banthukia milenio pone nyuma ya kampeni je ya Niko Kadi kwambirirwa ni nthukia Gen Z para bethiritwa bagitara mwingi guchumiria na guciandikithia kenda baringa kura 2027. Tuko kandi ya mbere tu Gen Z na batu twingwa tuona ikobati na ndona ikwagirite to support yana beto nikenda bakomba guchumiria kujukia kandi muko kandi kwa wimbonete ibwagirite nyani ngwa support yana beto na mpumire na nyani ngwa mbere ibaumire bajukie kura kwa bado twinthe tuko kadi na inyawa tunauliza je uko kadi ole uko kadi make sure we na kura ni orongoeku na kura ni agatomo thura mutongeri oro kwenda na arwo guchumereria ndauga ndenda kumenyithia antu beto Bantima East onto ntiareri Ntima East na ndauga nka make sure nkothioro Ntima East yonthe nkiberaga bajokie kura mbambererie tembene ndetaga chanka njoke njiro thainde kathorine na tugeta mweteria koje na tugeta kinya stage na tukathiriria gakoromone oni beta mama Gen Z ndina Gen Z na inkoboromba mono bochumerie nikenda tukomba gucenjia Ntima East na nikenda tukomba gucenjia Meru County kwau mtu wonde urojoketie kura nawe amekishwa gweta gituone ategerwa kurewe etikeja kwethirwa ina makosa baadaye etikeja kwethirwa change tu nyingi antu baba ingi bagweta bakauga change tu ituo kwa mekishwa gweta gituone ategerwa kure kwethirwa isa sawa gitumi ya kujukia kura na kwiriba jukia kura ni kura yaku nio uge bwaku na kura yaku nio sauti yaku na kura yaku nio yumba kuthithia ugaruruku kana kuthura mutongeria urokwenda utumba kuthura ukiugaga utikwenda mutongeria indi utina kura twimbere yenu tujite na campaign yeje na mururumo jo munene mono nora utina kibande shumerie nikendo komba kujukia kibande na nikendo komba kuringa kura na nikendo kathura mutongeria ora ugwa wengwa uguciendera ukaringa kura na kanywa ndienda oringe kura na matendo na turiuga this time round timantu na mantu ja maingi yantu betu akari betu mami baba mwari muthaka make sure uko kadi je uko kadi so sheira nkatha congratulations nontu kuna atongeria baba ingi batira umira kinya kwela antu mantu taja ibwaga nontu akinya kumara na kwela antu this time round turiuga tutegura kura tukoitwenda kuringa kura na leo tuteringa muntu nkundi turenda kuringa kura antu betu babikibiki baria turi njirene itochumirie kagita gaka nikenda tukajukia kura nikenda tukomba kureta ugaruruku kiri wandi yetu ya Ntima East nikenda tukomba kuthura atongeria baria bakamenya gutetera antu babikibiki mathina jaria tukurukaira batu tutionete faida yote na ikio nontu batu tuchumirite Gen Z kenda tuona utethio na ugaru na twina kugurwa guku nene ntuko ya narua twi Gen Z tutaumira kaire kire mantu jajaja ende twatu turichuria uko kadi na slogan yetu igatutethia mono na twina kugurwa guku nene mono nontu bwa our mam Sheira Nkatha kubania achumiritie mami mbere kuromba gitike MCA na tukamu support na njira chionde kenda tuona ugaruruku turuga don't wait for the change, be the change. Halo